Manang Biyana. Tisurat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo ako ring saan napudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak kan kakat napasama kini sakbayan nag-abroad ti kakaiso na nga anak me. Weakness ti anak me ti lalaki. Tano da mama muna, may rukmana dagos ti bagina, kat into nagsikugan, sinaan namutan ti lalaki, ang nakasikog kan kuana. Rugyak ti agsalaysay. Ay, tatangag anak aksan. Ay, nagsakit o naititian ko. Nay, apay, kabulana mo na ya, lala. Huwag tatangay na, agsikal nga talagang titian ko. Ay na, apay, di mo yung pagbaga nga itap no natulag ko kumadya pangiluganan ken ka mapan di ospital. Ay, sapay, awan da ita, ta nakabakasyon da sa nga pamilya. Tatangin kay mga yaban na iti sabali. Ay na, sino nga tati maayaban? No ni Ingaw, nadadal mo jilugan na. Nimot kan raw, agrayuma. Kan hangover ni kumpare ka bantaur. Darasan niyo, maulaw ako. Nagsakit itiyan ko. Malala, ay mabit lang raw tayo nakaagbiro iti pangilugan na ka. Ay, napo, naparang nga minday dyan nga inamaya. Amuna ka bulanam, ngayon pumanasyal pa ilang. Lalakay, timpas ngay mo anak kaw. Uwan nga rod, nanang. Kahit ayan tinubyaw, amuna anak ka-anakan. Kaano ngay nga umay? Ibrek ko na, edi kalma, nanang. Anya, apay ngay. Sugador mat gayam tilo ko nga lalaki. Natiliwak nga agsugsugal. Kat gapo iti kasusugal na, nag-ado ti utang na. Nautangan na kano amin nga kaaruba na. Anya, iso nga imbrek ko na, nanang. Ay, agbalin nga ron a single mom ti anak ta, no kasta ko ring. Katuan na. Anya pa'y ngay. Sa bagay, may mayatin tigas dyan, ngay naramid na. Ti panangisina na itinubyo na. Tanarigat ti sugador ngagbalin nga asawa. Milakay. Uray saan ang makyas asawa ti anak ta, no sugador tumilang. Kaasi nga rod ti anak mo insan. Tawan mabangunan na nga ama na. Uray awan mabangunan na nga ama, basta sa anak nga agsagmak iti sugador nga asawa, lete. Ha? Kasla kanya ma, sugador di asawam. Iso nga na ilumlom kayo iti utang. Tanukas di nga maabak at umutang iti pagsugal na. Iso nga konsumisyon ka, di ba? Ha? Un nga rod insan. Iso nga mayatan ta agbalin nga single mom. Ngam ti lifetime nga konsumisyon na iti sugador nga asawa. Sige, sumrakan ito na mo nga balay. May sauro. Agyaman ka, lala. Umeka taiyama mo kakadagiti dadakal ko. Kasanaw, tulagan tayo kadain, ti pa nagkasaryaw, lala. Sauraw. Saan pa, nanang? Ag-am-am mo kami pa nga naimbag ka ni Sauro, Di ba, Sauro? Ay, un na na. Liklikan yung arod ti agkuyog, tapno saan kayo mailawan. Manya mo dahi tangay bagbagang bakit. Kasanuda nga ron ang makapag-am-am mo na imbag, no di dagkuyog. Kat day tay dudwada ati kayat kwa sa uwag. Tanay, amumet ang nailawan ti anak ta iti damo. Iso nga damay sa nga anak na. Nanang, hanak nga nailawan. Siyak tinang isina iti ex ko. Saan nga iso na? Ay na, parehas matladay ta, anak ko. Di kay madyan gana na. Ta diak to loko ni lala. Uray dusaan diak, loko ak ti anak yo. Wan, kasta ti kinapudno ka ni lala. Sauro, masikugak matan. Anya? Akat, mayat Adyan ton anak ta. Kanayon nakmat ngamin nga awid ito balayaw. Anya nga yung garod. Nakalipat ang arod. Kan adihaditan. Iso arumbang lang agragsak ta. Sana bali tayo kasar kamat. Tulagan tayo kay din ati kalaysa ta.
Sige nga, Rod, sakati makaamo, Sauro. Ne, adyan ni parepetong. Ang dagasan na kon. Agbati ka pa dito'y bulain niya. Uray ta adamat ni nanang akaduam. Papanam ngay. Mapang kami makidaya di bangir nga barangay. Ning ka maturugan, Lala, rabeen. Urayak ni Sauro, nanang. Ay sos, di mo amono ka ano asumangpot day. Iso maturog ka kiden. Mapuyatan ka lang ang manguray kan kwa na. Ha? Rinugyan naman nga minan ti sigod nga ramin na. Kunaklan wag balbaliwan, tada ka na nobya na. Ngamrimwar man matan. Iso asiguradaw, duawan no talungal daw ang agpukaw day. Tamapan man na nagbartag. Ha? No kasta, sigud nga mamartag ni Sauro, nanang. Wan, balasang ko. Ay, kunaklan wag balbaliwan. Nga may mawag man di kasinsinan, nabarbartag ka naman na ni di kasaran. Anya? Numarugyan na taginom, mabayag sa agawid. Iso maturog ka kidin, balasang ko. Lalaki man ng timpas ngay mo, Lala. Wan, nanang. Kat anyat plano yu itinubyaw manakaw. Awan pa'y kadiunong na aya. Sinina ako na dyan nga Sauro. Anya? Apay ngay? Artak mat. Uraw-awan Urawan asawak no artak tumatlaang. Diyak kaya tagsagmak iti bartekero. Anya? Kat adan anak yu. Kaya't mao nga awan manin mabangunan ti anak mo nga amana. Kaya tiyo ay nga agsagmakak iti bartekero. Kaya yung akong konsumisyon na kitag na yon. Kasanon nga nubugbugan na to. Lala. Iso nga didakman pilitan nga makikasari iti artak. Urawan mabangunan dagiti anak kong amada. Ayos lang kanyak data. Kabalak ti agbalew para kadagiti aginak, nana. Agbalbalewak. Basta sana kasinaan ati anak kayo. Ay, nilalati ka sarita ambaraw. Kinasarita nga ron nga talaga nga di na kayat. Iso adya kayo man ti makisarita kan ko na. Sige, tapadasag akasarita, baraw. Nakasagana ka nung agbaliw ni Sauro para kada kayo nga agina, anak kaw. Pati anyo mat. Imposible ang agbaliw dayjay. Awanan. Na ito lang nante kinabarte kay Rona. Iso nga jak kayatan. Amin atao, anak kao, kat adakarbangan na ngagbalbalay. Apay no ikam iti may sapay atyan sana. Ay, apay aya apilitan ni Lala makiasawa iti di na kaya. At dakarbangan na ngagpila iti pakiasawaan na, ta iso ti makidin na, saan asika bakag. Ay, kaasi manin nga rod, ati may kadwa nga apo ko ta. Tawan manin mabangunan na nga amana. May mayatan ti kasta. Ngamtiag na nayon nga kung konsumisyon ti anak ta. Naimbag pa kit din ni tatang tamaawatan na. Thank you at tatang tamaawatan dak. Diyak ngamin kaya ti agsabay ti artak. Ta sigurado nga depak to ti babawit. Ay, wan. Kan, siyak ti tumakter nga ama dagiti apo ko tabakat. Di siyak ti awagan da iti daday no da ti problema. Nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya, ulitag. Duan ti tawon ti inauding anak ni Insan Lala. Ay, wan nga raud. Ay, naapo nagwawalwal da sika. Daddy mo ti awag da kada kayo, angkal. Wan tawan mo nga raud amada. Siyak ti ibilang da dadi da. Siyak ti amu da tatang da. Wan nga rod. Adan samot manin nubyo jay kasinsin ko ulitag. Adaya. Ne, jaka amu da ita. Ada ulitag. Kanayon da nga agkuyog. Di yun lang makikita. Ta saan na ayaw awid dito lugar tayo ti boyfriend na. Kasta aya. Isumila ka na ang marabyan nga kaawad. Di pa'y makatulong ang mga awer ka na kiti anak nan. Takanayon mo ti irurwar na. Barang agsimpamot din ayay kasinsin ko, angkal.
Sapay ko mata finalan day di anubyo na. Tapno makiasawa mo tun. Kaya ka ngay kasar, Lala. Oray siya ka. Kaya't ko matante agpakalay sa kanyam tamasikuga kun, Rudy. Ay, kastaya. Ay na. May sa nga raw nga ma. At danton anak talala. Wan, iso nga sige. Tangay na mo kamatan. Tanasingpat ka. Awan ti bisyum. Iso nga kaya't kunti makiasawa kanyam. Ay, sige. Jakon ayaban ni amang kao. Saan ang makabiyahe ti adayo day jay? Siya latan ti dumanon di balayaw. Sige nga ron. Si kati makaamo, Rudy. Agawit kami pa ijay lugar da Rudy, nanang. Uray ta natulagan ti kasarme niya. Agawit kami tulangan ito'y no dandanin ti kasarme. Ay, katala ngamdagi ti anak mo nga eh. Ikuyog mo ka di ida. Agbati da payla ang nanang. Tani, ang ginawa kat pasaray maditirek na. Alang nga raw, agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw, anak kaw. Kasano ang mga asawa ka ako nam kawapay mo urnong maruday? Ang damat tayo nuwang yung tatang. Kantay tarakan yung ababoy yaw. Ay, awanan dagi niya babaw. Nabayagan ang nalakaw. Kain tayo kaw. Inlako umagtime tayo gatang ko iti kuliglig. Awang kami ngagpastor. Kahit amom lang harudan ajak unayin makapagnaga po iti nasakit asakak. Sumanaw kayaw. Di kay man sumanirmaw ko inay. Nakasangot yung nubya. Ay na, naimbag no makaanos tayo nubya mitirigat. Apay balasang kaw. Anyat kinayat mau dito anak kaw. Naseng pat ka nagagat, tata. Tatang. Agnad kami pala dito balay Agsubli kami ito iti lugar dalala. Intong dandanin ti kasarmay. Makamu kayaw. Agam pangalam nga iti baboy ang mapartay. Intong kasarmaw, Ruday. Ay na. Naglakatag diskitar. Ne, adamat manok nga insangpat mo, Rudy. Wan, tag si datay man iti tinula. Sagpawan ta iti papayakan bulong ti marunggay. Ay na naging imasay. Ay, tatang! Ay nyo ngay! Umayo man parjan to insangpat ko si dain tayaw. Tanay! Nabanog ka nagtartaray! Nay! Nagtaktakawan manin itinay kangay. Ha? Tangiwa na! Ibabainda ka nilala! Nang takawam di tamanaw kunak. Ginatang ko Anya tinako nga ibagbagayo man. Ay agkal na ka. Idjamon ti kasta nga ramid mau ta nakababain. Apay? Kaya't mo ti maipabarangay manen, Roday. Nagtal na kay man. Tilay bagbagayo. Yung kay iluto na itang. No kasta? Agtatakaw ni Rudy, tata. Diyak ko makayat nga ibagaday tuwikeng ka. Angam na saysaya at numamwam. Tapnaw, mabagbagam dyan akaw. Kino kanayaw na may pabarangay, takanayaw ngagtakaw iti oraan niya dita. Kunak ano nagbalbaliwan, angam saan pa'y magayam. Aniya? Ay, barang sikat mamagbaliw kan kwa na balasang kaw. Iswa, tulungan na kumamang bagbaga kan ni Ruday. Apay asiksika ang nagaway, Lala. Ayan ni Ruday. Jak nagpakada kanyanan, naglibasak. Anya? Apay, nagapa kayaw? Saan? Manjakon, naupayak kanyanan. Agtatakaw mat gayam dayjay. Anya? Kanayon nga maidarom, gapoy ti pa nagtaktakaw na. Jak lakit di kaya ti makiasaway tagtatakaw. Kasano nga rudang tinatulag akasaryaw. Kat mabalin mat nga kansal. Basta madikon. Agtatakaw, tagbalin nga asawa. Ora awawan. Sa nagpasikog ka manin adagaws. Kasano day tangay. Aganak ka manin nga awan amati anak mo. Talon nga inauna dagiti anak mo. Pasikog kamit ngamin apasikaw. Adi mo pa'y amon anaimbag ti ugali da sa kagpasikaw. Nanang. Malahos to. Di mon sermonan ti anak ta bakay. Ung taman met ngamin to'y anak talakay. Bagbaga amet tapno ang nakaw.
Inton maminsan nga menan niya anak kao. Hilati sa manaimbag ti ugali ti agbale na nubyo ma. Apmum to ninton sumaruno anak kao. Makiayan ayat kan to man. Ay saanan ang makinubyaw? Ah. Saan abale taadan anak na? Saan kan ang makinubyaw? Padasam ti makinubyaw. Ta mga nuan niya ti maaramid ko kan kalala. Papanaman ang lala. Saan agaputa nakatanggad ka manan kat mapan ka man agbiro kan iti lalakay? Saan, nanang? Inak man ag-apply para abroad. Anya? Ag-abroad ka, anak ka? Tulungan na ka no ni Auntie Anita nga da ija abroad. Ay, ata na saok ngamin kan kwa na idiimawag ti kasasaad mo. Isuan na asyan siguro kan ka. Kaya't ko ta ag-abroad tapno makaurnungak, nanang. Tapno adanto pag-adal dagiti anak ko. Wan, rumbang laeng apanunutom ti masakbayan dagiti anak mo. Saan la ti pagragsakam ti pampanunutom. Talaw dagiti anak mo apasig nga inauna. Isungag nakam ka nanak ka. Wan, nanang. Ijamon ti lalaki. Di kan makiboyfriend. Tapno saan ka manen amasikugan. Nay, laglagi po maalala. Trabaho ti papanam ijay abroad anak kaw. Saan atap numapan agbirok iti lalakay? Wan, nanang. Danag yun aya. Nagnakemakon. Hello, Lala. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Nasaya at mait anak kaw. Awan ti rumbang apagdanagam ka dagiti anak mo ditaw. Sika, kumusta ka dita? Mayat-mat Aday padamag ko, nanang. Anya dayta. Ada po rin nga boyfriend ko. Anya? Ay, sos, ay, agtal na ka man, Lala. Di mo't ko nakadikan makiboyfriend na nakaw. Hey, final day to yan, nanang. Isun nga talaga ti pakiasawa, Di kan makiboyfriend ko na. Basta ayatak ti foreigner nga boyfriend ko. Sige ta, ada peramida. Bye. Hello? Hello, mabiit lang, Lala. Lala! Ay na! Papay. Ay, janak talakay. Nakiboyfriend manan. Ay na, sigurado nga agsikog mananday di abalasang. Manayunan manan ti talo nga po ko ta. Unay matanday di nga anak ta. Talaga nagtangkan ti ulo na. Bye-bye, sa balay. Tadak mo't alulo da. Siyak, at agbalin adadi da. I love Lala, and I want to marry her. Yes. Yes, sir. Lala, sigurado ka ang makiasawa kan. Ang mga no agbaliw tumanen ti panunot mo na nakaw. Ang mga no addan tumanen pakaupayam kan kwa na. Kit i-cancel mo manen ti kalay sayaw. Saanan, nanang? Ay, tak na Britney, nga oray lumakayan. Nasing patita, ay ayatan nak, kan oray dagiti anak ko kat ipatpatag na matan. Ay, malakit makaamu kayo nga ron. Agyaman nak, nalpas ba't laangan ti kasardalala kan ti foreigner nga asawa na lakay? Wan bakit? Ada ginatang da a house in lot ije syudad. Ket inaladan dagiti apo ko ta. Wan nga raw, makapaikawa mo ti kaawanan dagiti apo ko ta dito'y balay. Nay. Nilala ti umawag. Ay, mabit lang lakay. Hello, Lala! Apay? Nanang, masyakuga. Ay, kat nasaya at aanak ka. Awanan ti rumbang apagdanagan may. Taadan nang ikasarkan ka. Wan, nanang, isang umada kayo sukunan. Selebraran tayo ti panagsikukhumanan. Andanton po rin nga apo ko yun, nanang. Ay na! Wan nga ro, anak ka. Maragsakan kami iti amam. Taadamot lang nang ikasarkan ka, nanak ka.
Nakaro ti kinaragsak mi nga agasawa, gapoy tinagbalin agasat ti anak may manang biyanang. Ngamen nakatumpong iti nasingpet nga asawa ni Lala kat naragsakdan asa nga pamilya. Katita, agisiskwelahan dagiti upat nga pukumay kat napintas meten ti biag ti anak may iti sidong ti asawa na. Alakastan, to'y pagayam mo, kuring. Nagasat latta ti anak yaw, tauray kas jay tinaglablabasan na, napintas latta tinagbanagan na. Iso di tayo mabalinakad nga, tipada tayo atao. No, naitublak day din na minsan, wano namin dua namitlaw, saan tayo ida nga iruruman. No, di katulungan tayo kit di ida makabangon, ta di tayo maibagatigas at titunggal maysa, iti masakbayan. Agyaman nakiting ka pa nagsurat, pagayam kureng. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti maysa man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Di surat ngayon tayo drama ita, wano'y basa, kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel, saan napudpudno anagan. Dear manang biyanang, kayat ko nga istoryaan, ti kapadasaki di baruak pailaeng, aging gaan ang asawaak. Ada nasawak ng awan anak may, kat adayo amadan kami itanak itinagbalin nga asawak. Noa payakasta tinakunak, iso tibin sa binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak ti agsalaysay. Day, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya lapurma ka mapanagaran. Ay sus. Unay day ta na porma manakaw. Ay maday, sukatam tabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit din, saka nagpulo iti sabong-sabungan, kan nakabalat ka iti sapatos, saka nagpumada. Anya ngay day ta apostura manakaw. Kastoy matisigod na pa nagpurpurmak. Kas na di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay maday, palakayin nakatilang iti kasta apurmam. No? Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam no kasta ti posturam. Awan matern of kan ka. Basta komportabli ang iti kastoy alangak, nanang. Anya! Sige, mapana ka untanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Abay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvey. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Ada yung atiwak di kasinsin mo. Wana, tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy ti rumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wano panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvey, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan, sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan tupeng agkabaw kan, nakasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakot, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laang ti pagsasaritaan. Agdan ti anak ka. Nay, apaya kasla nalpay ti abaga masimang pay, Rohel. Awan sa amit tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth ti kaya kong asawaan. Awanin sa bali pay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kwa na.
Anyat ko na aya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagdwa-dwa nga ming kanya. Amangan ka no luluko laang. Anya, ay sus, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka ama panagaraw. Anya? Kababay mo ta? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam ti armam. Dahil positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo kayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti ina? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to, be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. ay, sumrek kayo, kabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sus, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ka. Ay, stay ito yung ngipon ka, kunak ko ma. Ay, anay ka, ay, anak ka. Una akong nga agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka. Anay. Nanang. Apay nga anak kami suka yaw. Ada ka din nakabadtripan yaw. Ha, di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangipapain ka. O madakas makitak iti dayta. Ay, naanak ka, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay, kalukwan day tang ibagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Ha? Iso nga ibagbaga ka sumapol ka niti sa bali nga armam. Ta sigurado nga adu ti agbalin alapod naklunan ka. Basta si Kati ay ayatag. Di ka sarde nga naging ga di na aklunan. Akluna, kadamot panagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi aramidin ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. ngam amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatag ka kadwata. Si Kati ay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan nyo nga, no isot kayat na antay. Ay, mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas metlakin ni Elizabeth, tagbalin amanugang ka. Anyalat sa wundagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpiling aminan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknag. Ante, narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, amang ano nasing pumaday dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dyan nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuma na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmot itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga nga adayong si ka. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka data. Kati kayat na, agkasarta na paman na sumangput. Ha? Agpaisaw? Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agung at day chay. Dinalakit di kayat ti panagkalay sata. Di ka madanagan ta kasaritak to ni Nanang. Nanang,
Nagayat kayo maidis ang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan na ko mamita. Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat? Tatungkal tao ke makari na mo itikas tayo. Awan bibi ang kuka na kayaw. Ay na. Sukir ka. Iso ang makaamu kayaw. Nudenggan na, pagyamana. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayat yok. Ay nahagyaman anak ko Ay pasensya ka no makiasawa ak manen. Ay sapay ko matamaawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di nanang. Awan ti problema ko nakalangaro din. Agrubuat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agpaiso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga alo kuyak di aramidap. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang! Adda kamay! Naimbag nga oras mo kabsat. Kaya't da ka makasarita. Nanyapay lang tirumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabalen na Ay, sige. Sumrag kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jaklaim pagarop nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka. Ay, agyaman na kata naawat yung matlang ni nanang ko nga agbalin ang manugang iyo. Apekit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, tingin kayo na. At patsyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko iti sidong ti anak mo. Ayatan diya tayo tunggal maisa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Adda man damagan. Anya nga diya ta? Adda ka din nubyam. Ay, awampay mat. Agpadata nga ron ta. Ay, huwag gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino nga'y? EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasyay, agpagnapagnata. Ay, sige Pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita kat awan pa'y nubyam. Napili kan sawan. Sa anak nga napili. Napukawan ti ganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga naluklukoak. Anya? Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya? Manutaw-tawon da ngay. Buente uno, kan di sinuibi. Anya? Ay, apay no padasum ti bakit, Niko? Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destinim. Anya? Angam, napili kan sa mga main. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat kan di na kaisuksukat. Anya? Sa anak sa pahingag, subli di abroad na nang. Ay katadakan ka dayta anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Mga sawa. Apay, adan nubyam. Kat adya. Sino nga'y? Hindi ko na yung may bagayo, nanang. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak da ito'y anak ko. Hindi day taya? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay lang kumata maawatan na. Kandi ka kumaagong ungot Hindi day ta?
Makiasawa ak metun iti mabiay. Ha? Sino pakiasawa niyaw? Ano kasta, adali mo danubyo yaw? Nabiit kami pa'y nagkinaawata na nakaw. Ha? Apay, sino ay tinubyo yaw? Ikwa, ni Nico nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kailan ka din makasapol iti sa bahay. Apay, Nico pa'y langay. Makiasawa kayo, iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan ata ay ayatek nga rod, maut. Ay, Agin inayat ka may anak ka. nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Ay, matiya. Di awagak ton iti tatang, ti siyumang kao. Isuntumot tintakin siyumang kanyak. Ay, maday, nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan aninikaw? Oh, naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rasaw ti saan mo apangayatan kininiko apara kanya. Di saan tang agbinbinir ngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Ha? Unfair mati kastangar aramidam Managim bubukod ka, tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na nang... Ay, basta! Makiasawa akin ninikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabuyakat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kay asawaan yo. Iso nga maawatan dia ka di. Diyak ngamin kaya te makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta ang mga nopal diangan diak tumanan. Amuyo mat tinaglablabwasak. Wen ngam nanang di asawak ti asawaem. Kasano day tangay? No talaga bakit ti kayat mo nga asawaan sumapol ka dita? Adu dagiti babakit dito lugar tayo? Adu ti balo? Basta sana ni Nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang! Na kayo magayam! Ay sumrak kayaw! Agyabanak. Adda ni Nico dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imawawag apulos. Ngawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli ni Brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanyak. Kaila kasarita ni Bakakaw. Nakapanunod ti anak ko, Nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangngadeng na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay ti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Angam saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sa Nanang. amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apayakasta ka. Inawat ka para iti anak ka. Nga mapayadinak maawat para iti anak mo. Apay! Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata, nanak ko. Nailiw-liwag kong tipan nakapaay ko kun ayat. Di na sayata, no kasta? Ay, wain. Adan asawa ni Nico, ija Brown. Wan nga raw, natamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan, anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan inubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak mismo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawatak ko na anak ka. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya.
Nagkinawatan kami nga rod iti inak, kat naaklon na matlaang ti amin. Ti amok guraan na kami itagnanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na matlaang ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Awawatam latan ti inam, pagayam Rohel. Nuday tayo agpasugnod. Tapasat siguro ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag, naamiris na ti bidot na, kat nagkidaw iti pamakawan kan ka, kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Urat ni pagayam tayo alenlen saan na pudpud no anagan, tintay drama kanibasa. Dear manang biyanang, adamat kayat ko pa'y drama kan ka. Napasamak da ito'y idibalasang kami pa'y itikasinsin ko anemia. Sana pudpud no anagan. May sentro nga min ti istoryak kan kuana. Aday di na boyfriend na kat nagnaed, iti sumagmamanungal daw, iti balayda. Ngam kalpasan day ta, pimanaw kat sana na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysay. Kinlay, kuyugan na man? Ijay. Di balayda kasinsin mo, Mia, ah? Ha? Mapanikagara man niya. Ha? Kaya una, ha? Amo mo na bayagan na kursunada dya kasinsimaw. Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Wala na ta, kung mabita lang. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit lang nga ron, andi. Ngam itulog ka lang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablabaan. Biya, adda ni Anday, pasyaran nakakanaw. Pagawidan yun, nanang. Apay nga, awan mo't aramid manakaw. Kun awan mo't papanam, saan aya? Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak pailaang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan, nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napanlang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak ka. Iso nga papanawon nyo man da dyang Andy. Ibagay man nga di balasang ti Arman na. Sikan at imang ibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw day jay. No saan asikat makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita na naka. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa day jay. Tadi kami nagkasar. Ang mga nod yung kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw? Iso nga hang kaman nga agsasawit kasta. Padak samadya asawak nga. Ha? Sardangan akon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibag, imayan o di nakakayatan day. Nagado, babalasang di ti lugar tayo. Ngam, day jay pay ami at tinapilim. Kaiso nga rin mo ti ayatag tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakarol kayat. Kaya nak, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam mo. Kay, anyat amam. Ang mga na panla nagtrabaho iti sa bali ang lugar. Kaya na mga ada komunikasyon da adwa. Oha? Awan? Imbaga tinana kanyak, manipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kasaanan ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko ma. Anya? Isang anusang arman ni Mia. Tapat siya nga klunan naktulay jay. Mangantayo na nang, nakagaw akon. Anyat linutom amasida, anak kaw.
Paksiw nga bangus. Diya paborito ni Roberto dato. Apay nga rod atan lumanen ta plato dito'y lamisaan nga ay, kat dudwa tamot dito'y balay. Kat plato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya, madadadail santi ulom gapo iti daijay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw ita. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidin. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Sige, manganta nga rudan anak ko. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang kao. Psychiatrist nga? Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ay inisaan anak ko. Ngam na sa isaya. Hanak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan matambok nga madi. Anya matikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta. Adalat ta plato na, nga uray awan mo't. Kan maturog ka, adalat ta tay pungahan kan ulis na iti kamam. Kat, apay, bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamental, madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaaw-awat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, anak ko. Tawan metlat mangusar. Wano ila ko mo na isaw. Bye-bye anyo dayta. Usaran nanto na ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panag-awid na. Linipat na kanday siya, anak ko. Haan nga, Rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya. Ay, nagado dagito'y asapatos. Kananginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagitaw. Baka ilako yu pa kit di. Nekat pangipanamon nga ay. Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko. Tapno adda usaran na no ag-awid ito'y. Anya. Insan Mia. Adda ipapaitid ni Andikan ka. Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napan lang nagtrabaho iti sabale nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text wano umawawag. Saan atabis eh? Kan madadalmat nga men di cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya? Ayun gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawa. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpet tadta ni Roberto. Huibis nga mentadtakat. Tuna na nga ag-awid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya? Ay na insan, mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maam-amum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Jak nga rod umay. Saan akon nga balasang kunak lang nga rodan. Lilay, tagsala. Si kamat, anday.
Awan pa'y latukar ag salatan. Urayon pa'y nga agpatukar da. Hustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Sika talaga. Ay, sayang. Dimot ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isa lang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga maumay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan kwa na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandi kang kwa na. Uray, tagkakaingas kayo, Mike. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa? Agdo matipintas yung linlain. Bala, umay kantay tagsala. Magagaran ako ng agsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Umuna ak igiteng nga. Anya, uy, urayan na ka, ande. Ay sus, naglokon. Nakanan. Ay, bag nga oras mo linlain. Kuyugan naman, iji balay da insan mo amiya? Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno asan doken shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingkatanga man. Nungay di naman nin awatan. Kaslagay chocolate iti nga ipapaitad mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kano di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linling. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasano no di naman nin awatan dayta. Kat itad naman nin kanyak. Isublikan ka No itid na kang ka di alam. Sika mangusarin linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Alaan nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat ka iti regala. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Sublian na ka rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsuble. Insan. Isu nga ibagam ka ni Andy tasardengan na kon nga regregaloan. Tanong masurunak, puura kami nga itad na kanya. Naimbag nga oras mao linlen. Ni, ande. Sumra ka anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kuma? Amu mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, linlen. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko linlen. Nagpintas day tabag. Alam, para kang kaday ta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti day ta. Hangam, pinagsasawan na kiting. Pinabainan na. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Linlen. Sayang, pa'y no sana mausar day taoy. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihaman nak nga rod. Ande. Ay, mairamraman nak pa yan arigregaluam. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Agsangit ka mo ito na nakaw. Kano nga ingata nga sumangpot ni Roberto. Ayanan ngay, abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay ayatan nak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman, asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawon na pimanaw. Ngam saan nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko karon nga may tagtagainap. Nagsubli ka na iti balay. Tagtagainap laday ta, anak ko.
Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo dayta. Nanang. Lipatom kay din anak ko. Nalabay saan ani Roberto ti talaga aparakan ka. Marikrik na nga rod. At nalang iti asidag ni Roberto. Isu nga masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay town. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akik linline. Awan anyaman na anday. Sigay agawi da nga rodang. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Adakan dita balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awanak pa itabalay na nang. Adak ito'y taon. Kalwak ni Roberto. Roberta. Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay agpaso ti bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y taon. Nabayag mat gayaman nga anda ito'y. Agnig-negosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdama itabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iti plaza. Anya? Mamimis ka unay, Roberto. Apay nga hangkang ay maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan. Agawit ta ijabalay Ando pa'y lang dagijaba dumichay. Sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan ka iti kalabas. Agam kinapudno na. Si igudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanungal daw. Iso sorry, wan. Anya? Iso matlagayam nga ang kakanak subsoble. Uwan, Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linokloko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ako iti mano nga taw-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa bale. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw naglagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas. Alipatam unan ako. Rumuarak na nang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpapanunot. Iso nga rumuarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa rita. Linlin. Alam mo, Stone insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Apay ni Andy? Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talagang umay day dito. Taawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron taurayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga da asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kayat mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan na. Nay! Dakaon! Nay! Ada kami gayam dito niya. Andy! Naibag tayo maya ka. Ay natataka lang manan nga makita. Gimo po ka unayan. Apa nga nagsangsangi ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklunan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destiny. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungi ka? Adamo na kinawatan ni kanilinlin sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan may.
Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa amin. Apay nga katsak mati mo na ngayon naramuan, di. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngam na ibawin ka ni Linlen, ti sigod na panagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kasta. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapaay. Apay nga. Kasta unay apa nagsangit ti kasinsin ko, idinamuan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Katita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakiasawa moten ni Mia kat adda moten 2 nga anak da. Alakastan to'y pagayam mo, Lenlen. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Agnanayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastameten ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Lenlen. Dito'y drama tayo. Isurat ngayon tayo ibasa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam ingga saan na pudpudno anagan. Dear manang biyanang, grabe ti kinapaidam ti asawak. Kat iso ti pagtarayan ti istoryak. Ado edi timula mi prutas, kat agunget no adda dumawat. Umanay la pangapapaan na kanyak, tagi padawat akiti bunga dagiti mula me. Rogyak ti agsalaysa. Asido tinagpuros iti mula ka papaya di taparaangan ingga. Apay nga inimla nga injay bunga na, kano pito day jay amain. Ay, ni Isidro Aruba. Dimawat tasagpawan na kano iti sardinas. Ha! Naglaing mo dagita akaaruban. Tanamnam ayan dala timulak. Nagrigriga ta ka nagmula iti day jay papaya. Dawatan dalang. Ay na, baybay amon. Uray taado pa'y mat ijay umatimula ta papaya. Madik ti kasta nga ramid da. Agmula da kumabit tapnusan la aday tagdaw-dawat teraramidin da. May salaeng ti dinawat na. Di ka kadiagim imaw tama di ti kasta. Ay! Kasano ajak imutan nida? Kano nagsasadot da nga agmula? Day talag daw-dawat ti paglaingan da. Kat si kamag, ingga. Saan agapaw ta dumawat da? Kat ikam idaadagusan. Iso nga agruam da ta ited kam ngamin nga ited, ingga. Ay! Ayan tay pintel pen. Adda ijay cabinet ijay kwartaw. Apay, an-anwam ti pintel pen. Suratak dagiti bunga ti papaya. Suratak iti bawal ang libray. Tapno mangriknada. Ni, nalumot gaya man dagiti bunga ti rambutan nyo, nanang. Ay wan, nagadaw, ingkay mang purus tapno maramanan dagiti apukaw, Diyosay. Wen man, uray kat nababamot. Ay, nitatangay, napanan na. Napan ijay umana. Napan na sinibugan dagijay mula na apitsay. Ay, nagmula ni tatang iti pitsay. Nanakaw. Ay, dumawatak mga rod iti ikubagyo. Tay nakagpuros iti rambutan. Isumulabim masit ti bunga di rambutan Tempadawa mo manayin, ingga. Jay anak mo, ti dimawat, ni Jusay. Ay, nagsadot nga binja asawa na. Jay lagman maniho ti ambo na. Di pa'y makamula, mate. Iso nga rod mo ti trabaho na. Driver iti tricycle. Kadamot ko ding jay tricycle na. Agmula ko maano kas jay nga awan, biyahe na. Adda ka no dagitay mula da. Ngam awan pa'y bunga na. Ado, pambarda. Sadot na kidia, isot ambaw. Day talag namnam ay ti amuda nga ramidain. Awan babain da.
Isidro lakay, ingka man dumawat iti bunga ti rambutan danana ingga. Inala gumatang ni Jilay. Takababa ti dumanawat bakay. Jak kayat ti rambutan ijay ilay. Kay kayat ko di rambutan datata insaw tanasamit. Ay, Alan alakay, di rambutan ti may sapagin inawa. nagadumot na pag-ininawan bakay. Mababain ako na mapandumaw dawat. Ano sa mun naimbag tula numalpas ti panaginaw ko. Kan kakaiso nang ado ti mula ti kaaruba tayo prutas. Asidag ti pagdawatam, di kan mapan ijay ilay. Tadyak kayat ti aguray iti mabayag. Mala, mabilang raw. Gumata nga man iti bunga rambutan nyo nanay nga. Iso nga min ti pag-ininawan ni bakakaw. Ay na, di mon bayadan. Ingkalatan mangala Isidraw. Saan mi nga ilaklakaw? Sayang mutlaang tamargragregdan. Ay sige, mangarod na na. Agyaman Hoy! Nagkunang agpuros ka iti bunga ti rambutan may Isidraw. Ha? Kwa, impakadak ka ni nanay nga tata. Aginaw nga min ni bakakaw. Kada ito iti may sa pag-ininawan na. Ha! Maalam pala ti umisem iti kasta nga raramidan. Ha? Ay! Bayadam ti pinuros mo, Isidraw. Ay kawin na ha, tata. Gusto daytan. Hiyag mo dayta tayo nakikilaw. Palasubas kayo akaruba, awan babain yaw. Pinabayadan pa'y laang kat pagin inawan nga rodya asawa na timulam arambutan. Kahit tunggal aginaw, dagiti mulap ti pagdiskitaran na paginawan. Naglaingin ngay. Ha? Agmula da ngamin mat iti prutas, tapno saan da ngagdaw-dawat. Ay nalakay, sagpaminsan damutla dumawat. Sagpaminsyam, kunam, tasan lanam na minsan adimbawat da. Agdadawat da kitdiya. Kabagi singga, gumatangak man itiniyugyaw. Nagadayo mga minijay ilay, mabanogak ngagbiyahe. Uray talo labukal. Ay na, di mon bayadan kabagays. Ang awan mo't umulay. Iso nga ruda kadwak ngay may ti apo ko, tay so ti pagulya kabagays. Ay wun anya. Nalaingkat ni Totoy nga umulay. Ala, ngamnay, agan anad tapno saan amatinag. Lakay, nakitak adimawat ni Nana saling itinyog danana ingga. Ingka man mo't dumawat. Makapangpanganak iti kakaruyan anyo. Anya? Ha? Agkakana mo ti pakapangpanganan bakay? Alamot tan alakay. Makapangpanganak una yan. Sige, tabayadak. Tapno saan na nakababaeng? Adda ni tatayin sao na na. Awan, baraw, adda dinarayan na akasar. Apay aya. Anya nga tanga oras ng sumampay? Gumata nga kumaiti bunga nyo giyaw. Angam ni tatayin so kumati pangipakadaak tapno saan manang nga gungay. Adda kan ka no urayan baraw. Ang mga numarabyan day dya sumangpal. Ay, marabyan magaya. Ay, sapay agana ni bakit ko ang mga nitinyaw. Ay kat mga lakan isunala ang tawan umulay. Siya ko na, kabala mo ti umuli na na. Sigay, mga lakalat nga rudan. Siyakton ti makaamo amang ibagakin nila kay ikaw. Kinsan mon abayadan Isidraw. Talaga na puskol ti panagrup-rupan na kita tao. Bayadak tapno di ka nagungot insaw. Bayadak ti dinawat da anyog. Manaw, ti kayat mo abayad na. Nagkunangabay nga gipadawat ka. Kababain mat nga raw dagim imaw. Isu abayada ka, tapno di kan sumanaaw. Bayadam nga. Kwarta mo lang ti pagbayad mo kanyak. Tain rimit ko ang naglakwak itipin niya ti pagbayad mo. Ha? Isu adinak man ulawin si kainga. Ay, ngayon tayo bunang ko na ya. Nay, papanamon ngay insaw. Ay nainsaw, apay apinukan mo matintinyaw. Wala, tapno awanan ti dumawat iti bunga na. Anya aklasay ti panagpampanunot yadakan ka.
sayang tinyog ta. Manu atawan nga inay-aywanan ta. Ita, pinukan mo laang akaslawan ang yaman na. Agruam dagita tataaw. Day talag namnam ay tiyang mudang aramidan. Ha! Suron kon. Isidro lakay. Ingka man dumawat itilan sunis danana ingka. Ha? Apa, hindi pa ilan alpas ti panaginaw mo ay ha? Unay medatan? Baong kalabawang magkanya? Kaya amom lang arudo na nakaimimo itatain saw. Iturturod mo ate mapandumawat lakay. Makapangpanganak ko na yan. Nakitak namin gilan sunis da. Nagdadakkel. Ay, pabay na naktumanan ni tatain saw. Ano samon naimbag to lang. Numalampas akon ti panaginaw ko. Ay, mababai na ka. Ano samon alakay. Taawan mo't ngamin prutas ta. Kaya mulmula pa'y mailang amin dagiti prutas ng mula. Mabayag pa'y sakbay ngagbunga dagijay. Kasimpray, kaumumay tapay mailang amin iti daytoy a lugar. Wen, isungain ka pala dumawat. Wano ba yadam? Tapno saan nga agungot ni Tata Ingo? Ay, Insaw! Apay ngay, apinukan mo matuntilan sunis ta. Ti kunam jak nakita ti panagdawat dayjay nga Isidraw. Pinadawatan manan. Binayadan na. Daytoy man nay, sa nga gasaw. Sang ngagasaw. Kenutuhan ra ti panangilakok iti may sakilaw. Insaw! Iso akas talangan ti rumbang iti daytalan sunes. Ta daw-dawatan dan tumilaang. Ay na, sayang Insaw. Ay unay kamutan. Nakasaysayang. Auntie, umay kami man. Ay na, di ba kaanakan? Da kayo magayam. Ay nasaya at may tanakapasyar kaya. Mala, sumra kaya. Naggapo kami ni tabalay danana, ante. Di mauas kami. Tadamag kong ado kano ti prutas yo. Ayun naggigidan nagbunga ti rambutan. Kanaluuman dagiti papaya. At dalang ka, atays, abukado, kanda dumapay. Timing nga ro dati yo, may mi ante. Aywan, nangkal ngay. Nagpailay. Napanain lako ti layakan aban na. Talaga nga ado ti mula yo, ante Ay katun abaraw. Tanagagat met nga agmula-mula ni Uncle Mau. Adun sapay kano ti bunga ti nyugyo. Kuna ni nanang. Ay, awanin Pinukan ni Uncle mo baraw. Pati jay lansonays. Ay nagsayang pinukan na. Ha? Apay ngay? Ay ikwa. Sukatan na ka no iti sa balay. Ada kayo gaya manangkal. Kumusta? Anya dagita imet yu anak kabag si ka Jipa. Prutas sa mga dagita. Wanangkal. Napan kami nagburas iti prutas yo. Baybayadak kanyanting di namat awatan. Anya? Agyaman kami anggal Talaga nagbaknang kayo iti prutas dito ya. Saan akaskada kami ijay syudad Pasig ang magatang. Saan pa'y apresko nagiti prutas alako ijay. Ay, sige anggal. Patuloyin may tamangan nagtudaw. Agyaman kami manan Kastoy ti rumbay ka dagito. Ay na, Inso, di mo po kanan dagiti prutas ta, Apay ngay lakay. Kasta ti rumbay ka dagita. Tapno awanan ti dawatan dagiti agdadawat at ataw. Unay kan aya, Inso. Nasakit tinakam ka iti panangtad mo iti prutas iti dayjay ajiba. Agasam, hinambag ti nalada a prutas. Baybayadan na, ngumjak inawat, taka anak akmag. Kansag paminsan met lang nga umayda pumasyar. Ay, basta po ka nag-amin na namulak. Tapno awanan ti subsublyan da daw-dawatan. Anya? Papanamanan lakay. Ina man nagmulay ti prutasin, abakay. Nagadulang aruden dagi jay imulam. Ken addan sabong da. Agbungadan lakay. Nayunak pa'y dagiti mula ta. Taure, kanayon kang nga aginaw. Di sigurado nga damula ta pag ginawa maprutas.
Unay kat nga agpayso day di apanaginaw kon. Dagitay matmula ti kaaruba ti naging inawak. Awang kano dagitay mula ni Tata Insong apruta sa akin. Pinukan na magkano amin ayon ko na ni Nanaing ka. Ape nga ta pinukan na lakay. Diyan mo sukatan na siguro Ay, nakaapapal dagiti karuba. Nagado ti bunga dagiti prutas da iti arubayan da. Basol mo lang no apay pinukan ko dagijay. Naglaing kanto mo ngamin nga gipadawat. Di kag pabasaul ta si katakim basaul. Gapo iti nakaro a kinaimot mo dayta. Grabe ti kasta nga ugalim. No amok la kumaakasta ti ugalim, idi agar-aram kapay lakan niya. Diyak kumanakikaskasarkan ka. Anya? Inlaklakay mo ti kinaimot mo. Pukanem pa yan, tinagregregatam nga imulmula. Gapo iti nakaro a kinaimot mo. Ay nalabos kan. Ay, di ka madanagan. Tagmula manay. Manupay atawan ti orayan. Sagbo nga manay. Naimbag no si bibiyag tanto pa ay. Di ka madanagan. Tadagitay mabiit nga bunga ti imulak inga. Gimatang kamat iti maimulaan niya og insaw. Wine. Dahitay nyog ang mabiit nga agbunga dahitaw. Kanda iti daddo mapaya ginatang ko, ke mabiit mo't lang agbunga dagitaw. Bala, tulungan ka nga rod nga agmula dita paraangan. Saan adita paraangan ti pagmulaak? Sa dino nga raw. Ije baker. At dadagata ije baker. Iso nga ije ti pagmulaak. Anya, ay sus, nagadayo ijay. Kan bakbakir ijay, rangkis pay, nagsamag. Dalosak Naglawa dito asidag ti balay a pagmulaam. Ngamapay nga ijay pay la nakaadayo lang arudan, nagsamag pay, kan rangkis. May mayat nga ron ijay, tanalembang. Saan ang makita dagiti agdadawat? Anya! Ay, malumain ngam awan payla ni Inso. Ay na, makapadanag mo't na diya tao. Ayan na nga tangay. Ay, agiamanak, isunti sumungad. Ala, natumba mo't diya asawak. Ay, Insaw! Ay, nadandanikan Insaw. Naimbag ata saan apoy sunos jay uleg anang kagat dita sakam. Naimbag ta saan agrabay. Tana itaray da kapay dito ospital. Ay, kunalan wada kun jay langit. Ay, naimbag ta nagbiagak pa. Day tangamin ti bagbagakin ka. Sorry, bakit? Jakon mapanay jay baker. Promise. Ay. Nanay ka? Kumusta nga ni Tata Insaw? Nadamag mi tinapasamak kin ni Tata Insaw. Iso nga imay kami dito ospital, nana. Ay na, nasaya atan. Naispalin iti pagad balasang ka. At dagayam mi aprutas. Agduduma aprutas da kita, oy. Tata, nana. Nagbungan dagitay mula mi. Kat itatada kami ti adda mula na. Da kami matimangtad kada kayo. Unta na, agsubalit kami makada kayo, Gaputa pinagpadawatan na kami, day. Da kami mo't itatimang tang. Ay, pasensya kayo na barok. Balasang kaw. No kanayon kayo apagsawan iday. Gapo iti pa nagdaw-dawat yaw. Paspasensyaan da ka. Awan day jay kada kami, tata. Maawatan da kayo. Nagpakawan ti asawa kadagiti karuba may gapoy timpakpakita na iti kalabas. Nagtalinaad mo ti kinasaya at dagiti karuba may kastamatan dagiti kakabagyan may nga uray kasjay timpakpakita ti asawak iti kalabas. Katita adalat tatay ugali ti asawa ka na imot ngam sana nakas ide kagrabe. At least ita nabawasan na basit ti kinaimot na. Alakastan, to'y pagayam mo, Inga. Ay una yan, ay ate asawam.
Gapoy tinalabas sa kinaimot na dandani na lakang nga rod na isang maktibaginan. Ang malasa na balita, babaen tikas dyan na pasamakan kwa na ka nagbaliw mat. At least, ada nagbaliwan na. Wano, ada nagnakman na. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam inga. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wano inyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay nga ro dandanggan. Di part 9 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni pagayam tayo akaloy saan na pudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonado. Isa may sa akon na senior citizen. Idi nabalo ak nang asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimot kayat. Tasaan kanupay, anak kasagana. Rogyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Tauray, jak kumapay kayat, tabayin tila taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Saan na bale, tanasingpot ni Larry, tatang? Sapay ko mga round, ta saan itong agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingpot na. Tapno awan to, ti pagbabawiya malaw. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga round, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Hanggang data, saan tapaya nagkasar? Dumtang to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nakday di asawam. Kunamot aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga ruden. Agimon pay laang. Sana bale, taagdenden natamuten. Kay, kasanaw, pag naidan nyo nga asawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakada kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Tatang, parogyan men, ti ipatakder mi a balay may. Ay, katwuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos dito'y balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi, nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Aghani mo da nga ron. Nang rikap da niti silid da bakit? Ay, kat agsukat dan Ha? Ay, sos, inidap dan ti silaw da. Kat maturog da siguro Aha! Imposible Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisam mo, Kaloy. Ay, umay kan. Mapantamatan iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Sa anak pa'y makaturog. Sumaruno ak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit. Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangan. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Mano? 5,000 dadagatanga.
Nagdakalan. Sige, imutan nakta sinaan kan kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugan pa kahit. Diyak mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita iti doktor ba kahit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugan. Maadaan ta adahos iti anak mo kasta. Wan nga ron, Adamot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak ta no bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka, Tanay, adamo nga rod trabaho. Uy, lakay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Nasurok la 40 na. Napigsa pa'y nga agaw aware. Kaya ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti sa nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagitan nakta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba ulanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pala bumagon dita. Apay, maditirik nam. Ay, mading arod tirusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kintan mo aya. Awan mat nga makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha? Di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pakala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkag biro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha? Nanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak ko na nagbinulan. Amangan na masikuka kon. Kasta aya. Ay, maala, kuyugan ka. Uray maditirik nak. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat mariknayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Nagulawak. Ala, agpada tayo matan iti marikrik na. Kastamot laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Wan, nanang. Nagkapon nyo. Api nakabaybayag kayo. Itay lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya ti pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Anya? Anya amat agpada kami mo't gayam amasikug ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nanang, tagbinulan pa'y laang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsikog, bakit? Kasano nga ron ang matulungan na kinto nagpasngayak ngay, nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulunga. Alaala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko, tayo sunto timang patanggad kan ka, malo. Di lagbayin. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso adi mo babalawan ni Nanang nga nagsikog. Uray kas di titawan na. Ay na! Ay, nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay, nagta-apros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay,
Pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay, kanyat sa ngita, Mersay. No, amok lama karga, anak. Dak ko maimpalubos nagsikuga. Na, apay ay akasta ka. Rumbang ko mga agragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikiadak payla di nga agsiksikong kababain. Mawanti rumbang ay bain mo. Nagayatan tati panagsikog mo. Kaya nagasawa tamay. Masikog di anak mo sa masikog akmat. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang dagita tattao. Umapal na kindiya. Uray lakaya ka. Makaputo takpay lang. Kan uray kasta ti edad mo. Kat agsikog kapay bakag. Isong agragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Ngayon ti apo ka na ta. Ay ma, naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadan to nanak na. Kakaskasar dalang masikugan. Ay, wala. Kansala ni maluti masikaw barok. Pati ni bakit ko. Hindi ka namang rabak tatakaloy. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malunga anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas-kasanaw. Ay, wala niya. Tamay ka doang asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo pa'y. Ngamsyak ka? Awan? Nabayagan nagdandan na kami kang bagakaw. Yung mo ang pa'y oray may saan na bukal may. Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala kini baby. Agsangit matlat ta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mat nga gawawir. Awampay katulungan mat. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganap. Ala, pasensya ka na anak ko. Miyag mo ni baby. Tadwada nga ubaek. Ay, Duwada nga isalak. Sanan, ang mga may batan nyo pa'y layda. Sana bale, kaumay ni katuga nga kababae itong bigat. Umay nakanutulungan. Ay, nadal na kamanod, Lari. Makikiyak dito. Kinikinak itay. Iso akikyun ka mo. Ay, baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Baston ko nakmat. Umay ko to'y napintas nga asawa ko. Dananang kanta. Agkinkin ni kidamot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwartak, taagawid ak ijay lugar mi. Manay, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laang. Puyugan ka na. Saaneng, adayo ti biyahe, maulaw ka laang. Saklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laang. Ibagam mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaadan, tanalpasan ti balay mi. Katuan na. Masaya at may tanalpasan ti balay yaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta.
sa nabalay. Tanda ni Mersay, kan ti anak na yakan kadwak di ti balay. Kaloy, masikugak manen. Anya? Ay na, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laang. Ha? Panguso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan mat makita kagat-gatangan. Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga Rod. Mabitlag taykan ka. Lukas ta? Masikog man ni Nana Mersay. Wan! Awanan! Inawtiw ka man ng barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi na. Ay? Talaga, na. Ang napigpigsan sa ti dara ni Nana Mersay, ngim na kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karup-rupa, di puto iyaw? Ni mo Nana Mersay, di kayong ingas na. Ha? Masigurado at sumarunon tong anak bay. Kahit kayong ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na, singin dagiti anak ta, Mersay. Kahit lalaki na. Manang! Ay, nagtarda. Biyana! Nagtatakas dagiti agong da. At naman ipasikat kon ka dagiti kakaruba. Kena... Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apay ang nagtatangos dagiti impas ngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti imbalaan da iti agong Mersay? Kumusta ka, Mersay? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika, Mersay, sino da ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mersay. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mersay, udno ka diti bagbaga da ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Ano kaya't mo sa Mersay? Ni Eduardo ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Pakakasalan ko si Mersay kasi mahal na mahal ko siya. Apay naaramin mo, tikas to yung kanya, Mersay. Apay! Ididamo kasla jackpot yun ti imbaga ni Mersay. Dajak ni namnama aliputan na. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gayam nagtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbidutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amono sa dino tayan dayta. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen.